Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel aho waba uherereye hose tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni nyuma y'iminsi mike rwose ku mbuga nkoranyambaga hari amaze iminsi hacicikana amavideo y'urukozasoni y'uyu Kwizera Emeline rwose arimo akora imibonano mpuzabitsina. Gusa bamwe mu bemeranya n'uyu Emeline cyangwa se mu bari barashinganye itsinda rya Rich Gang ryari rizwiho kugurisha amavideo y'urukozasoni bamaze gutabwa muri yombi, barindwi muri bo, abandi babiri ntabwo rwose barafungwa, bo baracyari hanze. Wakibaza rero byagenze gute kugira abagize iri tsinda rya Rich Gang batabwe muri yombi? Iri ni itsinda rero ryari rimaze kumenyekana hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu gukwirakwiza amavideo y'urukozasoni. Itsinda ryabarizwagamo abantu bagera ku 9, abahungu 3 ndetse n'abakobwa 6. Urumva yuko iri tsinda rya Rich Gang ryari rikoreramo n'uyu Emeline rwose ari itsinda ryari ryarabigize umwuga mu gukwirakwiza amavideo y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rimwe na rimwe bakishyurwa n'abantu kugira bahereze ayo mavideo baba bakoze bo ubwabo, hanyuma rwose bakinjiza amafaranga menshi cyane. Nyuma y'uko rero umukuru w'igihugu yakoze ikiganiro rwose, ngira ni ikiganiro mwarebye cyane cyanyuze ku mbuga nkoranyambaga harimo nka YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, rwose avuga yuko nta dini na rimwe ribaho ryemerera umuntu kuba yakambara ubusa cyangwa se kuba yakora ibintu bitera abanyarwanda isoni, yuko kuriya baba bari kujya kure y'umuco wacu, aba ari amahano baba barimo bakora. Ibyo ngibyo rero Kagame yabigarutseho nyuma yuko nawe yari yabonye ibya uyu Emeline yakoze. Rero bamwe mu bagize iri tsinda bafatikanyije n'uyu Emeline mu gukwirakwiza ari amavideo y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga bamaze gutabwa muri yombi n'ubugenzacyaha RIB. Uyu mwanya rwose bafungiye kuri sitasiyo za RIB, ariko haracyarimo hatunganywa amadosiye yabo kugira hareberwe hamwe uburyo bazakatirwa. Gusa aba bakobwa baciwe n'izahabu y'amafaranga turi buze kurebera hamwe mu kanya mw'iki kiganiro, byose twabikuzaniye urabisobanukirwa akantu ko kandi mu kiganiro cy'uyu munsi. Rero nguhaye ikaze, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Kwizera Emeline ni itsinda ry'abantu 9 bari barakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang, bakurikiranwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho 7 muri bo bafunzwe nk'uko nabikubwiye nyuma y'uko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abafunzwe batawe muri yombi kuwa 17 Mutarama 2025 nibwo abambere muri bo batabwaga muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu w'ubugenzacyaha RIB ariwe Dr Murangira B Thierry yabwiye igihe ko ati nibyo koko kugeza ubu twafashe 9 barimo abakobwa 6 n'abahungu 3 bagaragara mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina, bakurikiranwaho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni no mu ruhame, kandi bakabikorera ku bushake bwabo. Kandi ibyo ni ibitera isoni mu ruhame, buri umwe wese bimutera isoni, usibye yuko bamwe ku giti cyabo babifata nk'aho ariho isi igeze, ariko ariya ni amahano. Avuga yuko ibi ngibi bitari mu muco wacu, kuko n'umukuru w'igihugu yari yabivuze ati abari gukurikiranwaho uko ari 9 bahuriye muri sitasiyo bahuriye mu itsinda rya gurupe bise Rich Gang, ari naryo bifashishaga mu gukwirakwiza ayo mashusho y'urukozasoni, barimo nk'uwitwa Ishimwe Patrick, Uwineza Nelson ndetse n'Igihozo Pascaline. Kwizera Emeline yewe ari nawe umaze iminsi uri koroza ku mbuga nkoranyambaga hagaragara amavideo y'urukozasoni arimo yirongoza amacupa, ndetse ari kumwe n'abandi bakobwa rwose ari benshi, n'uyu Uwase Sara n'uwitwa Uwase Berize, Shakira Uwase, Rucyahana David
na Banza Julienne bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28. Urumva yuko ukuze mwaba ngaba afite imyaka 28, umutoya ubarimo afite imyaka 20. Urumva yuko bose baracyari batoya. Barindwi muri bo bakurikiranyweho bafunzwe, mu gihe abandi babiri bakurikiranyweho nabo badafunze, gusa nabo barimo bateganya yuko mu masaha makeya bashobora kuza kubafungwa bitewe n'amakosa bakoze. Bafungiye kuri sitasiyo rero za RIB zirimo nk'iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru ndetse na Kimironko, mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo babe bashyikirizwa ubushinjacyaha bafungwe. Aba bakobwa n'abasore rero bafataga aya mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa se abagabo ndetse n'abadiyesipora kugira ngo babihera amafaranga, bo ubwabo nibo bayifatiraga, ariko rwose bavuga yuko kuba bayafataga ari uburenganzira bwabo, bo babonaga ku ruhande rwabo ntacyo bibatwaye. Ese koko wowe ubona igihano kibakwiriye ari nk'iki? Abafashwe barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge rwose ku rwego rwo hejuru uko ari 9. Barindwi muri bo bafitwe n'ubuyobozi, basanzwemo n'urumogi rwinshi cyane rwabarenze mu mubiri wabo kubera kurunywa cyane, aho mu bapimwe basangwemo urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275, mu gihe igipimo gisanzwe ari hagati ya 0 gukuramo 20. Urumva yuko bakoresheje ibiyobyabwenge ku rwego ruri hejuru. RIB ivuga ko urubyiruko rukwiriye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabereyeho gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukorerwaho ibyaha nk'uko aba ba Emeline babyifashisha. Dr Murangira ati muri iyi minsi hari abantu biharaje gushinga imbuga za WhatsApp, ugasanga bakwirakwiza amashusho y'urukozasoni aribyo bazifunguriye mu matsinda kubera yuko hari ababigize umwuga. RIB irasaba kubihagarika kuko itegeko rihana rifata imbuga nkoranyambaga zose nk'uruhame, kandi hari ibihano bigiye kuzajya bafatirwa abantu rero bafunguye ayo matsinda ari ayo gukwirakwiza videwo z'urukozasoni, yuko bavuga ngo zirabinjiriza cyane bakazigurisha haba ku bana ndetse n'abantu bakuru, urubyiruko, abashinze ingo ndetse n'abatarazishinga, bose bagura ayo mashusho bavuga yuko abahereza ibyishimo byinshi cyane ndetse bikanabanezeza. Rero RIB yamaze kubafatira imyanzuro myinshi kandi ikakaye. Igihe rero ifite amakuru ko hari andi matsinda akorerwamo ibyaha nk'ibi, harimo nk'iryitwa Kigali Vips Hoax. Wumve aya matsinda yose nawe uraza kutubwira iryo waba uzi. Ni amatsinda menshi cyane rwose ya WhatsApp acuruza izi videwo z'urukozasoni. Ikinyamakuru Igihe cyahangaha mu gihugu cy'u Rwanda gifite amakuru neza yuko aya matsinda ya WhatsApp arizo videwo acuruza. Bavuga yuko mw'aya matsinda wishyura rwose amafaranga ugatanga WhatsApp yawe bakaguhereza rwose videwo z'umuntu runaka wifuza. Ni amatsinda rero harimo nk'iryitwa Kigali Vips Hoax, Yups ndetse n'iri ryitwa VIP Online Sex House Party Show n'irindi ryitwa Aho Bibera 24 Hours, Group Sugar Mami z'abakire, Vips Online Chat Rwanda ndetse n'iri ryitwa Black Market Group, Honest Vips Online Sex Chat ndetse n'andi yose. Itsinda rirenze andi mwaya yose ni iri ngiri ryitwa Aho Bibera 24 Hours. Mu mujyi wa Kigali hari n'agace rwose kamaze gufata iri zina ryitwa Aho Bibera kubera yuko aka ni agace kaberamo ubusambanyi bukabije cyane hano ngaha mu mujyi wa Kigali rwose. Buri umwe wese wabaza ibi ngibi yabikubwira. RIB isobanura ko iperereza ryibanze
ry'ibanze ryagaragaje ko hari abantu bagize ubucuruzi ibijyanye no gukwirakwiza amashusho y'ubwambure. Murangira ati ibi bintu rwose bikwiriye gucika kuko ntawe uzongera kwitwaza ngo amafoto ye yagiye hanze, koko harimo ubufatanyacyaha kandi n'igihano kigiye kuzajya gihanwa ku rwego rwo hejuru. Ese koko ibi ngibi urabibona gute wowe ko RIB yamaze gushyiraho ibyaha aba bagiye kuzajya bafatirwa? Isobanura ko kandi hari abandi basigaye barahindutse abashyushyarugamba mu gusakaza ibibi byagaragaye ku bandi. Rwose abo ngo usanga babwira abantu ngo niba ushaka agafoto cyangwa se videwo ya runaka y'ubwambure nyandikira muri DMS cyangwa DM ndetse cyangwa kuri WhatsApp yanjye, ngo hari n'abatanga nimero za telefoni iti ibindi turaza kuba tubirebera hamwe. Ibi bifatwa nko kugambirira gukora icyaha kandi birahanwa. Kuba rwose wacuruza videwo z'umuntu yikoreye ku giti cyiwe kuko uriya Emeline nawe yabikoze, hanyuma avuga yuko ari amavidewo yakwirakwijwe nawe atabizi kandi atazi n'umuntu yayamufashe. Gusa abayafashe ni muri bamwe bakorana bya buri munsi kandi bya hafi kuko byaje no kujya hanze. Iperereza ryagaragaje ko ibi bikorwa byo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure ababikora babishishikarizwamo na bamwe mu bagabo cyangwa se abagore bubatse n'abatubatse bafite amafaranga, bityo ngicyo bagatanga amafaranga mw'aya matsinda kugira ngo babihere videwo z'urukozasoni bajye birebera. Bityo ngicyo rero nibo baba bari kubambika imbaraga buri munsi babereka yuko ibyo bakora aba ari byo. Perezida Paul Kagame rero ubwo yari mu masengesho yo gushimira Imana ibyiza yakoreye igihugu ku wa 19 Mutarama 2025, yatangaje ko bidakwiriye kubona mu muryango habamo abantu bagenda ku muhanda biyambitse ubusa kuko bihabanye n'umuco wacu nyarwanda. Ati nkurikira ibintu no ku mbuga nkoranyambaga, intambara zirirwaho z'abana bato bari aho bambara ubusa ku muhanda bakambara ubusa. Uwambara ubusa arata iki undi adafite? Twese tudafite, nta dini ribaho ryo kwambara ubusa kandi ryemera umuntu uwo ari we wese kuba yakambara ubusa. Yongeyeho ati nta muryango ubaho wo kwambara ubusa, ariko buriya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya ngo uwambaye ubusa no ku mutwe we n'ubusa. Buri muntu nicyo aba yashatse kugaragaza yuko umuntu wese ujya ku mihanda rwose yambitse ubusa, ikintu aba ashatse kubagaragariza ni uko no mu mutwe wiwe aba yambaye ubusa. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yongeye ati mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo nubwo twicaye aha nk'abayobozi, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Tuzibaze. Buri umwe wese w'umuyobozi agomba kwibaza n'izambika ubusa abanyarwanda. Abaregwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukora ibitera isoni mu ruhame, aho gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari hagati y'iminsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Icyo ni umwanzuro RIB ihamya yuko uwagaragayeho rwose kiriya gihano aba akwiye kuba yafatirwa. Icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekanye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, ubwo n'ayo matelefoni yanyu mwifashisha mukwirakwiza ayo mavidewo, uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari mu minsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 rwose z'amafaranga y'u Rwanda uwo kiriya gihano cyamaze kugaragaraho.
icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti, ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri cyangwa se imirimo y'inyungura rusange. Ikindi cyaha bakurikiranwaho ni icyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa se kubitangaza. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka umwe. Icyaha cya nyuma bakurikiranwaho ni icyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari mu minsi y'amezi atandatu ariko kitarenze imyaka ibiri. Kwizera Emeline rero Ishanga yatawe muri yombi, nawe rwose uyu mwanya ari mu maboko y'ubuyobozi. Ishimwe Patrick ukunzwe kwiyita Boss niwe washinze itsinda rya WhatsApp rya Rich Gang, yanyuzwemo amashusho yasakajwe cyangwa se rinyuzwamo ari amashusho yose, nawe yatawe muri yombi. Uwineza Nelson ni umwe mu nkumi zigaragara mu mashusho yashyizwe hanze, nawe yatawe muri yombi rwose yafunzwe. Uwase Belize nawe ari mu batawe muri yombi nyuma y'uko hasakajwe amashusho y'urukozasoni, nawe arimo. Nawe uyu mukobwa yatawe muri yombi, nawe akaba yafunzwe. Uwase Shakira ugaragara mu mashusho nawe yatawe muri yombi. Uwase Sara nawe yatawe muri yombi, nawe ngiramo mwari amashusho mwagiye mumubona amaze iminsi asakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kamubwira ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda ni Future.